Kasih deh. Sampai bayi balik kain no, kain nak pasti. Tak masih siang. Wah. Ini. Ekong áp sekejap. Ekong. Piknik dari Jofi. Oh, mati ko ni bet. Mo, flexible. Lele ekong te tai am bai iba hap tengi hap am kai. Dan long em bang am kli keteng Jofi. Long. Pi keteng kong no. Julika. Jelika. Pipat? Nak keteng ai lat. Oh. Điểm long tu. Julika, long em đang kuat te nomor phone Jofi long em pelan em đang nomor phone Jofi. Tas saya bantuan ni. Okey, aku boleh cuba mah. Okey, tak aku boleh cuba mah. Yes. 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 Melayu nomor phone. Yes. Mandi umswa.
Ang telepon ito ay Julika. Hello? Oi Julika, ibang ko no? Nga biyang, pipat. Ngaruh hi Julika. Tip, aku memang tak kesini bang Yola bang keren phone berfikung ni. Oh, balay kumta? Hoi, ngaku memang bah. Nandu bang ai ya PM, kamen sim juga kadap tak kejing kemen. Namar ngasih bes pelat ya pi, nandu karpon keren jong pi, nandu menendu bak pilekai bak kikena. Yang ngapai supaya ya pi, Henry, ngam lupat bawan keren nak mat ya pi. Dan bapak bapi kumpul hap kadai jong pi, ngasayo lapat bawan keren ya pi. Oh, haoy, day. Kublay sibun mo. Dan bak badan mapi, handwrite. Kam lele de kata, Julika, last ni Sunday pilih saya mo. Nga te bakum ni ang sudan bay haying. Oh, pilih po na yang balik kay bang nga. Nga kwa te bang keren makmat tapi, Balay kumta? nga kwa hiking. Terus please no. Okay to. Bye. Pitip Julika.